Bonani babukeli, sanibingelela soMkhanyawo TV. Siphinde sibonge ukuba khona kweni la nisibukele emakhaya ninikeza isikhathi. Babukeli, ngoba nazi ukuthi usuku nosuku siyafundisa kwezinye zezinto ezenzeka emhlabeni abanye bethu abangazazi. Sohlezi sikwenza lokho ukuze uNkulunkulu esithathe umphefumulo wakhe enyameni yakhe. Namhlanje ngiphathele indaba yensizwa yaseSikhaweni lapha eMkhobose. Insizwa le eyaboshwa ejele yagwetshwa 7 years. Lensizwa le mayiboshwa itholakala necala lokuthi itshontshe ukhiye lo ingidi, not even le round lejwayelekile nje uyiphusha kanje. Thina kudala sasithi emakhaya masiphica sithi ngogogo. Angisazi wakuthiwa kodwa ukuphica ukuthi angazi ngoma ufaka ukhiye mawuvula uyavuleka. So lo ngide kanjalo. So le ndoda le iyawutshontsha esitolo esaseBuildit. Mayitshontsha lokhiye utshontsha kanjani na? Iyawuthatha lokhiye oshuthi indoda ibijwayele ukuthi ihambe ngasesitolo, yabo. Ifike nje esitolo izungeze ngakhona, izungeze beyithatha ukuthi nje abantu bebeyibuka njengendoda engathi ushuthi iphazamisekile ekhanda ngendlela engibuka ngayo, ngoba egcina sekuyinto engathi ifuna ukuya lapho. Alright, le ndoda ithi ubifika esitolo eBuildit lapha eFlea Market. Umuntu ohlala eSikhaweni yazi lo ndawo. No Buildit ke lapho la kwakuBuildit, kwakuBuildit, yes. Ifika le ndoda ingene, mayingena phakathi ifika ijike futhi ibuyele emuva. Shuthi nje iyabheka la ukuthi kwenzakala noma yayinabantu indlela engibuka ngayo. Kwakunabantu ababefika kuyona, befike bethi wendoda awusithathele ukuthi lapha thina sizokhokhela mhlawumbe into emayo 100 rand, mhlawumbe uzoyidayisa ngo50 rand ngoba yena unamandla okuyithatha ibuye ngakuyena, right? So le ndoda mayingena la esitolo ifika iubuke lokhiye, iubuka nje ngesimo sokuthi ifuna ukuthola ukuthi iyo yini lenhlobo efunwa abantu lokhiye abawufunayo. Le ndoda mayifika iphume ngoba kwicamera indoda yayivela yayifika ime kanje imisikhathi nje almost 10 minutes imili lokhi ibukela la ukuthi kwenzakala. Umuntu wayengazi vele wawungasho ukuthi hayi lo muntu uphazamisekile mhlawumbe ngokwenqondo ngendlela wayenza ngayo kwilento kwicamera. Alright, ephume futhi ephinde ephumele ngaphandle, ehambe futhi kungabe usuku olulodwa, ehambe insuku zibe ningana ephinde ebuye futhi ezoma la. Shuthi le ndoda ithe mayisisuka lokhiye ngalolo la ngiyasiwuthatha yawufaka ephaketheni ngendlela yawufihla ngayo yabe siphuma. Shuthi mayithi iphuma la kanti bese bekunakho ukuthi bayigada le ndoda shuthi konke engasigcina ifuna ukuyenza la engekho right, kanti vele iyenza lento nje ifana nomuntu ongathini ogadiwe ukuthi uzongenzeka etshontsha, kanti utshontsha vele sebeyambona bambamba. Hayi nebala le ndoda mabeyibamba ke yabe sisho futhi ukuthi ayikhona ehamba naye, baboshwa bobabili abo bantu la. Yiyo le ndoda nalo muntu ehamba naye. Okay, behlaleke eDoksini khona lapha eSikhaweni, iattend icala kune court lapha eSikhaweni, iattend icala. Mayifika lapha ecourt okokuqala ephume lo munye ngoba into eyabigcina isivele ukuthi cha lo yena wayezothenga, wayengazi ukuthi uthenga into yasesitolo eBuildit. Alright, lo mfoke ke bese ke ngenwa ke court, lo munye ephume, le ndoda yatshontsha ukhiye isale court iattende icala. Into eyenzeka la bafike bamdlalela ivideo yakhe kwilento le kwicomputer. Hayi uyayibuka nje phela icourt mayigweba ifuna ukugweba nawe ugculiseke ukuthi cha unecala, uyayibona ukuthi unecala. Hayi le ndoda la ngempela ayibone le ndoda ukuthi no man, lento lengiyenza vele ukuphika icala ukudlala ngoba nakho ngiyayibona kwicamera, yabo. Bese bayambuza futhi icala uyaliphika noma uyalivuma, ayesho ukuthi uyalivuma icala. Hayi nebese liqhubeka icala ke liqulu. Le ndoda laqulwe leli cala
belihlehla libuya kwaze kwafika isikhathi la ukuthi khona sekufanele kube usuku la lokuthi mayigwetshwe. Nangempela ke kwathi mase kufanele igwetshwe angithi manje nomshushisi noma labameli laba abaka legal aid uyamthola ummeli. So ummeli wabe seveza ukuthi ezama ukudefenda le ndoda, wayidefenda ukuthi ubukela ukuthi le ndoda ngathi inokuphazamiseka okukhona ngokwengqondo. Le ndoda ngaleso sikhathi yahleka ecourt. Ihlekani? Ihlekela ukuthi manje kuthiwa yona engathi iphazamisekile ingqondo. Angazi noma le ndoda yayifuna ukukhombisa ukuthi iphazamiseke ngempela ngohleko layo noma yayihleka lomjito ukuthi umbona njengomuntu ophazamisekile ekhanda. Angeke ngazi ukuthi inhloso yokuhleka le ndoda kwakuyini. Alright, so uma leqeda ummeli ukuveza ngale ndoda ukuthi okay lona umbukene njengomuntu ongathi uphazamisekile ukuya ngaye before egwetshwe, bengafisa ukuthi mhlawumbe check ngokwengqondo noma elandeleleke ngokomndeni. Makukhona ilunga lomndeni elikhona mhlawumbe likhuluma makukhona inkinga kanayo, ngoba kuze kugcina kugwetshwa umuntu uyagula ngengqondo, mhlawumbe lento beyenze bengayiboni. Le ndoda iqhubeka njalo mayikhuluma ummeli ilokhu ihleka nje le ndoda kuze udaba ke mase seliyaphi emaphetheni lesigwebo sakhe bemtshele futhi ukuthi limlahlile icala sekufanele bemnikeze isigwebo. Hayi manje nangempela hayi ifika nje manje icala abantu bafika ukukhuluma ummeli ephendula nomshushisi, then icala bese inkosi imantshi bese kuba yona ethatha ama decisions, then ngesikhathi efanele ithathe decisions bese ifika imantshi imfundela phansi angazo bani oshedule bani act bad, yamfundela yamtshela ukuthi one imbona njengomuntu ongayihloniphi icourt. Uma kuya ngokuthi umuntu okuthola ukuthi mhlawumbe unenkinga ekhanda engacishe kuvumele lokho, le ndoda iphinde futhi ihleke imantshi ukuthi abama mention nje umuntu noma ubani wayimention ukuthi ekhanda uphazamisekile, wayivele ehleke lo mfolo bese ivele ithi imantshi imbona njengomuntu ongayihloniphi inkantolo indlela esebenza ngayo, and usebukela ukuthi icala selidonsa isikhathi eside yena lo mfo elokho ezenza into engangayona. Uyambona yena ukuthi lo mfo uyaphila ekhanda, uzenza nje umuntu ongathi aphila noma udelela imantshi. Okay, lo mjita lo imantshi vele imshaya 7 years. Akekho umuntu owaphatheka kahle phakathi ecourt. Angifuni ukukutshela manje ngokhiye ngoba lapha waze washo umshushisi wathi for ukhiye akahambe ukhokhele lokhiye bese fine icourt ukuthi uyimoshe lesikhathi sayo phela. Kwathiwa nje ubuild it uzolomfoko ofana ukhokhela ubuild it imali bese fine imantshi ukuthi usize yasebenzisa izinto kusebenza kahulumeni ngento engekho, but yathi manje imgwebela ukuthi uyahleka ecourt lo 7 years. Yathi ifuna ukumkhombisa ukuthi mabehlezi lapha necourt abadlali bayasebenza. Yamgweba ngempela wavele wakhala. After that wabonakala ukuthi uyaphila ekhanda, wakhaliswa lesi sigwebo leso. Yini simgweba kanje? Ingoba yena uyadlala ecourt bakhuluma ukuthi yena wayinalokho ukuthi leli cala shothi babemtshenile abantu ukuthi hayi into yakicala leli shoplifting khuleka into engekho le lapha nje uthi wakhipha ifine engakho. So yena wayinaleyo ngqondo leyo ukuthi hayi no mina vele ngizothola ifine, shothi imali ukuthi efine wayenayo yavele yamncisha ke le ngoba imantshi yakuveza ukuthi ngabe wena ngiyakunikeza ifine leli cala leli uligwebele ngaphandle ugwetshwe imali, but ngenxa yokuthi udelela inkantolo athi ukukhombisa inkantolo ibaluleke kangakanani akufanele uyidele nomunye okhona la ngaphakathi ecourt ufuna ukuthi imantshi imbone ukuthi akudlala la engadeleli. Akekho umuntu ongathukanga nomuntu oyattend icala lakhe wayithukile ukuthi le manje ayiyagwebana ayidlali kanjalo. Nangempela bamgweba u7 years wahamba wayohlala iqala kabusha ngento nje engenasidingo ngenxa yakhe, ngoba la kuthiwa futhi uma ukuthi ayimgweba mhlawumbe ayomgweba u2 months noma 1 month noma amaviki noma izinsuku. So uyabona ukuthi wayezophuma but yena wenze njani wadelela. Akekho ongaphathekanga kahle ecourt. Inkosi yami baphathe abantu ukuthi ingane zethu zizogotsha kangaka le manje ayinazwelo, kanti cha kwangekhona lokho kwakuthi ngoba lo mfo uwenza lokho okungekho right. So ngiyema lapho, siyabonga, niqhubeke nisilandele njalo, somkhanya ukuthi siyabonga.